aşka mırını ji aşka mırını de Paris'in vejini Paris'in xwezayı de Paris'in vejini Paris'in xwezayı hun jî dizanin em dijînin jiyanê hun jî dizanin em dijînin jiyanê dijînin jiyanê رادیو دنگی گلدن باش کدرن هجا ایرو هفته گلان 2024 این ام با اکتوالا جنه بوارنه ولی دولت ترک جی کوبانه و سرکفتنا و هول طوله هلتینه دوزا کوبانه بده کودولابان دوام کرد دوزا کوبانه ده بگشتی به 100 سال جزای گرتیگه لسیاست مدارن هاته برین دو سیاست مدارن جن گلتن سبات آیلاکات نورهات آلتون هاتن بردان 3 سال جزای حبسی جدان حبسروکا بره یا HDP و سیاست مدار فیگن یکسیدا فیگن یکسیدا جگرتیگه گلتن کشاناک سباتونجر و آیلاکات آتا جی پشتی هاتن بردان پیامت کشنو برخدان دان اموه مجاره به پارلمانتر بریتان گونه شهر باخبن لاریدن 15 گلان روژا زمان کردی بو امیت کشناش بو زمان کردی آسیملاسون و شهر تایبت جبنر خینن و جباکور کردستان رمزی آلپارسلان جباکور شتات سوریه جی سمیرا حج علی ببن میبانین من منم پیشی برای خوابدن دوزا کوبانه ده بگشتی به 100 سال جزای گرتیگه لسیاست مدار راحت برین رمشنا دوزی لیوانا کامپوسا گرتیگاه سینجان پیک هات شانده دادگاه دو بریار خوشگره کر بریارن شانده دادگاه ده احمد ترک به 10 سالان علی ارکود به 13 سالو 4 ماهان و ده همان دمیده بریار دوماندنا گرتنه هات داین Alp Artınöz به 18 سال و 6 ماهان Altantan و Ayhan Bilgenji هات بردان هلبت aylakat ata به 9 ماهان هات جزاکن و جسده ما رازانا دیگرتیگه ده زیده هات بردان Aynur Aşan به 9 سالان هات جزاکرین و گرتی بمینه Aysa Tuluk هات برات کرن Ayşe Yağcı به 9 سالان هات جزاکرین و جبر زیده گرتی مایه هات بردان Bülent Parmaksızcı به 4 سال و 6 ماهان Dilek Yağlı به 4 سال و 6 ماهان هات جزاکرین و بریای گرتنا دیگرتیگه ده هات داین Emine Ayna به 10 سالان Beyza Üstün به مرجع کنترل عدلی هات بردان فیگن یکسیدا به 22 سال و 9 ماهان هات جزاکرین گلفر آکaya به مرجع کنترل عدلی هات بردان گلتک کشاناک به 12 سالان هات جزاکرین جبر زیده دیگرتیگه دمای جهات بردان گنای کوبیلای به 4 سال و 6 ماهان اسماعیل شنگول به 16 سالان هات جزاکرین و بریار دوام کرنا گرتنا وان هات داین ابراهیم بینیجی جهات برات کرن مسعود باجک به 9 سالان هات جزاکرین و مرجع کنترل عدلی هات بردان نازم گور به 9 سال و به 4 سال و 6 ماهان پروین اودونجو به 18 سالان هات جزاکرین بریار دوماندنا گرتنه هات داین تو سباتون جرجی به 12 سالان هات جزاکرین و صدام زیده گرتی مایه هات بردان سلاطین دمیرتاش بگشتی 43 سال هات جزاکرین سریا اندر هات برات کرن زکی چریکجی به 4 سال و 6 ماهان هات جزاکرین زینب قهرمان به 4 سال و 6 ماهان هات جزاکرین شانده دادگاه دوزا کمپاسیا کوبانه درباره 36 کسان داشی بریارا برات دا بله فیگن yüksek da کو هفسروکا بره یا HDP بو
دبیجه بلا کس خمگین نبه نکارین چوک لما بدن دانین ده دوزا کوبانه ده دولت ترک 3 سال و 3 ماه جزای حبس دا فیگن yüksek da siyaset medar و هفسروکا بریا HDP فیگن yüksek da پیاما پیشیشان و ها گود دوان 8 سالن دوزا کوبانه ده رومت و آزادی آخوا و جنان کتکارن و عدالت پاراس امی لدیجی قرکرن و تفگرن تصفیه کرنه یا سیاست دموکراتیک لبرخوا بدن ایدیشن لدیجی جانا هفپار و پیشروجا گلین خواجی پوش بکن ام بهیس باوری و زانینا مافتر بونا خواب باورن ام هیوی دیکن گلی مجی ده بوی باوری دری آزادی ده بریارداری بمشه بلا کس خمگیم نبه دلی کسی نیشه حتی ایرو نکارین ما تک ببن و نکارین لما چوک بدن عرده دیج نهاشون دیجی سر نکبن اما برخوادن هبون و اما برخوادن سر بکبن به صلاح و حرمت بالانسیاتیفا پشتوانه بفیگن yüksek da rejigut em cezayı da duza kubane de kabul nakin piştiku duza kubane be encam bu inisiyatifa piştevaniye bifiguen yüksek da ra hata avakirin inisiyatife da xoynek niviski da ugut girtiyen duza kubane jber ku de jutma 2004 de kubane de berxwadan le diji erişin qirkiniyen daişi de berpsiyerin xwe bi cihanin le diji hovitiye daişi jbu demokrasi u azadi gelan rabun serxwe u jbu gelen kubane banka piştevaniye kirin هاتن جزا کرن دوان روزن زحمت اینکو گلن کوبان الدجی هویتیا داعش لبرخواد دانده دل همو مروحیا پیشورو و دموکراتیک بریت ما بر کوبانه و برخوادانا و ل دخست داعش لکوبانه سوجه مروحیین کو مینا و نهاتی کرن پیکانن داعش لکوبانه تکچو دوزا کوبانه نلگوری تهمان حقوقیه کیفیت رژیم اردوغان نشان داده و دوزه جاردن نشان داده حقوق ترکیه امور دستلادری سیاسیه دوزا کوبان لدیج آزادیه گلان دموکراسی و عدالتی و کبیه جران و همون الخین هدف ده پارزه ایریشکه اینسیاتیف ده همان دمیده گود ام جزه لگرتین دوزا کوبان ده هاتین برین قبول نکن و دخوازن دمل دست بین بردان ام بانک لرای گشته دموکراتیک دیکن لدیجی و به عدالتی نحقی هلوستی نشان بدن اف دوز به اشکره که نبریاری را بداوی نبویه مینا هفسروکا گشتیا بری HDP فیگن yüksek da آنی زمان مینا دو ایروژی گوتنا داوی و برخوادر ببیشن بله ما پیشی جگوت میوانه که می بهیس بریز هیج بو دوزا کوبانه بریتان گنشر پارلمانتر HDP آمردین ببورین پارلمانتر دم پارتی یا مردین بمره بریتان گنشر هم بخیراتن وشانامه مرحبا أنا بخير دبي سپاس دکن البت جدو و وقت دم پارتی هون جنیز و دشوپینن برخوادانا کوبانه جبود اردوغان هفکارین وی وکه کلکی مزن بو و به بونه جی بده کو دولابان دوزکی دمدرش پیک هات دو جی به همان ده کو دولابان هلبت جزا هاتن برین جنین کو درکتن سیاست مدارن پیام خودن لبل از وکه پارلمانتری که دم پارتی دخوازم جوه هنه که گهدار بکم هم و دوزه انجام نوی چا و درخینن از جبونا پرسه سپاس دکم و همو گفتار بانانجی برزداری سلاف دکم براستی دوزا کوبانه جبونا سیاست و دموکراسیا ترکیه یا روشلاتا ناوین میناکک بو مدخواست لگوری و دوزه اسنده و پیشروژین ترکی سیاستا ترکیه اوی دیار بوده لی تشتی درزاندن مدید کو اقتدار و هفکارین وی لجبونا سیاستا گل کرد پیشیا و بگرتن دیسا رولین خواه لیستن او دروشمایین کو دوسیایین کو ناوندا MHP و AKP هاتبو آماده کرن دیسا جی انجام لگوری داخوازاوان لگوری برجوندین وان لگوری هرس و انتقام وان ام دکارم ببیجن با آوائه که پر گراند هات مشاندن براستی به دوزه ده ام دبینن کو سیاست کرنا کردان پیشی لی هاتیه گرتن جبونا کو کرد سیاست دمشینن جبونا کو کرد جبونا مافه مروان و جبونا مافه گل کرد سیاست دمشینن به 43 سالان
tên darzandin aslında dibêjin 43 sal lê em bîne dikarin bibêjin wek muhabbetê jî aslında tê darzandin ji ber ku bi lîstokên reqeman de dixwazin vê vateyî wenda bikin wek muhabbet nedayêdan tiştekî baş nîşan didin lê em baş dizanin ku aslında ev cezayekê muhabbetê ye ji bona Kurdan û siyasetmedarên Kurdan ji bona siyasetmedarên çepkir û sosyalistan ev encameke tu carî naye qebûl kirin û ev duruşma em dikarin bibêjin ji bona siyaseta Tirkî jî aslında pêvajo û pêşeroja wê çawa bidome gelek tiştî dibêje. Belê peyama bi taybetiya figen yüksek de hebûme bi guhdarên xwe re ragihand peyamekî bi rastî bêhêz e vê dibêjî belkî we jî guhdar kiribe yani bila kes xemgîn nebe wê berxwedan berdewam neke lê belê di kesiyeta figen yüksek dade peyamên ku berxwederan dan bi taybetî piştî ku derketin hûn wekî Dem Partî çawa şûrûbet kirin çawa dinirxînin vê ji vê şûn de berxwedan di kîjan rêw rêbazî û kîjan asî de dewam bike. Bi rastî gava em li tabloya darzandinê dibînin gelek tiştên balkêş jî tê de heye mîna siyasetmedarên Tirk ya sosyalîst ya çepkir ji bona rastiyê ji bona heqîqetê ji bona mafê mirovan berxwe didin bi herî cezayên giran hatine darzandin lê wek mîna kesên ku ji bona li nav siyaseta Kurdanê Kurdin lê dijî heqîqetê tev digerin ew jî beraet stendine ev tîş aslında pir baş dide holê ku aslında dewlet dixwaze peyamekê ji çepkir û sosyalîstên li ser rastiya heqîqetê de ne jî peyameke bişêne wan jî mîna Kurdan hesabkiriye û herî cezayên giran jî dîsa ji wan re hatiye dan niha li Tirkî'de şerê heqîqetê heye hem iktidar hem jî hevkarî wî MHP dixwaze bi awayeke gemar û qirêj bi lîstokan hem gel hem çapemenî aslında li gor xwe rêve bir bike manîpüle bike li doza Kobanî de herî tiştê ku derdixistin pêşiyê digotin li çalakiyên Kobaniyê de pêncî kes zêdetir hatine kuştin serî de jî Yasîn Börü ew kes bi amadekariya tweeta HDP hatiye kuştin lê aslında mehkeme biryar da ku Yasîn ew komploya ku çêkiribûn jî ji bona ku komployeke pir sosret bû aslında ji wîne jî ceza nedan wan ama ceza ji çi re dan ceza ji pêvajoya aşitiyê re a çareseriyê re dan wî nekirin suç ev suçkirin jî ez bawerim ew ê mejiyê çareseriyê helwesta çareseriyê li Tirkî'de careke din jî hat darazandin ev jî peyameke dibe ku hemû kes li ser de bifikire û li gor wê jî siyaseta xwe ji nû we dîzayn bike. Bi heman mijarê ve bêk ku ez xatirê xwe dixwazim nêrîna we jî bikirim hem wekî Dem Partî jî helbet hûn çawa dinirxîn û wekî parlamenterekê tê hûn dizanin di 2 Eylûla 2013 de jî ev darbe 28 Şubatê hebû li melekê em bêjin siyasetmedarên ku ji bo dozayên gelekê tê dikuşin em bêjin ku bi cezayên 104 salan hatin cezakirin bigiştî hem hatin berdan hem ku di girtîgehê de amane ama lê din jî ev kesên ku di darbê de hatibûn girtin em bêjin ku bi fermana Erdogan hatin berdan du pêvajûnin bêjin ku melekê doza gelekê di hedefê de û milê din jî dibin navê işte em bêjin ku başkirina pêvajûyê de em bêjin ev kes hatine berdan hûn çawa dinirxînin birêzbêrîtan bi rastî pêvajû ber bi ku ve diçe ev metirsîkî çawa bixwaretîne û lazim e em di kîjan wara de hişyar bin ku em pêşî lê dê ku dulabên cudatir bigirin.
aslında ev tiş aloziye derdixin peşiye de yani naha AKP jaliki re bi CHP re hevdîtina çêdike bi Dem Partiye ne ji bo anayasayeke zagoneke nû hevdîtinan çêdike jaliyeke dibêje em dixwazin êdî normal wek meseleyeke normal bûnê an jî yumuşama yani nermbûnê didin peşiya me ji alîkî jî hevdîtinên wanî bi MHP re bi hêzên Kur re demekî didomin ku li hema rojê de ji bona siyaseta gelê Kurd cezayeke pir mezin didin jaliyeke jî ew kesên ku tevlî sûcan bûne li awayeke leşkerî de cî girtine wan bi rojekê de dîsa didina fikirin aslında ev riya ku Tirkî bimeşe jî bi awayekî nîşanî me dide. Tirkî piştî vê pêvajoyê de xuyayeke li nav hesabên qirêj de ye. Nikare iktidar jî êdî ser bi xwe tev bigere. Ji bona ku bi jaliyeke bi MHP re dixwaze iktidara xwe bidomîne ketiye nav hesabên qirêj û dijî Kurd. Lê jaliyekî jî ew jî dizanin ku ev têkilî kurtir bibin ew ê êdî kontrola xwe bi wenda bikin û jaliyekî jî xwe nêzî demokrasiyê dikin lê li vir de herî tiştê muhîm ew e ku ew tenê dixwazin iktidara xwe bidomînin hemû tiştên dikin jî ji bona iktidara xwe ye yani rojeke dibe ku li gorî karê wan li gorî berjewendiyên xwe bibin demokrat li rojekê din bibin faşîst ji ber wê yekê ev iktidar hewceyî ticarî Kurd jî siyaseta Kurda jî û siyaseta çepgir û sosyalîstan jî ticarî pişta xwe ne de ev siyaseta ku tenê berjewendiyên xwe diparêze li vir de em ti berjewendiyên Kurdan an jî çareserkirina pîskrêka Kurd parastina mafên mirovan em li vir de çareseriyeke êdî ji vê iktidarê jî em dikarin bibêjin em nabînin ji ber ku iktidar jî nav lîstokan de ye û ew jî êdî meşrutiyeta xwe wenda kiriye. Bele zor spas dikim rêzberîtan we dema xwe ji me re veqetan hûn tevlî bername bibûn zor spas dikim dema ji we re. Ez jî spas dikim hemû guhdarvanan jî bi rêzberî silav dikim. Dem baş. Belê helbet med pêşî de jî got peyamên jinên siyasetmedar jî hene li pêşemberê xwe bidin peyama kêjekê jî dibêje em ê berxwedanê mezin bikin heta bi destxistina encamê. Kêjekê jî bi bûniya doza komaniya dewleta Tirk bi dêk û dolaban dixwaze bidomîne daxwênekî da di daxwênê de kêjekê vê bangê kir em di wê bawerê de ne gelê me wê encamên giran ê vê doza kompasê tune bihesibîne. Di serî de îmra li dijî tecdît û êrişên li ser girtîgan hemûyan wê her kolanan ve guherîna qada berxwedanê. Ser vê bingî em bank li giştiya demokratîk dikin tê kuşna parçekirina sîstema tecdîtê û mezinkirina berxwedana çareserê demokratîk xurt bikin û biryara doza kobanê pûj bikin. Di heman demê de li hemberî êrişên toldana polîtîk û qirkirina Kurdan ên dewleta Tirk jî divê hêzên demokrasiyê û aktörên polîtîk ên cîhanê dest ji helwesta bifikarin berdin û helwestê nîşan bidin. Belê Gülten Kişanak Seba Tuncel û Ayla Akat Ata jî gotin pêwîstiya me bi azadiyê heye ne bi tehliyê. Gülten Kişanak, Ayla Akat Ata û Seba Tuncel ji alê gelek kesan ve hatin pêşwazîkirin siyasetmedar û hevserûka Berê ya Amedê hevşaradera Berê ya Amedê Gülten Kişanak dema ji girtîgeha Kocelê tîpa fe hejmariyek derket bi duruşma jin jiyan azadiyê hate pêşwazî kirin. Gülten Kişanak dazanî ku mixabin ji doza Kobanê biryarekî ku dêk û dolabên dozê didomîne derket wiha got. Hevalê me negeştin azadiya xwe ji ber vê jî em hemû dilşkestîne. Silavên fîgen ji we hemûyan re heye. Em ê têkoşînê bi hev re bimeştin bi ser bikevin. Bijara me ne tehliye bûn divê afirandina hawirdûrekî ku pirsgirêkên welat bên çareserkirin heye. Em dixwazin li welatekî ku jin gel bawerî û nasname û ziman lê azad bin bijin. Ez ji bo gelan hemû jin û zarokan pêşerûjekî azad dixwazim. Ayla Akat Ata jî got
بریارا دوزا کوبانه کرکو ام جی خوش شرم بکن جبر حواله من لگیرتگی همان او ام درکتن آرمانجا دادگری او بو دوزی وکی چک بکار بینه دوی ام تکوشنا خواب برفره او دجوار بکن سباتون جلجی دازنی اف جزاکن نجالی احلاقی و نجالی وجدانی حقوقی و نای قبول کن و ها گود هلوستو پشتوانی گل آل دیجی دایشه دا خواز دموکراسی و چارسری دوزا کرد هاته جزاکرن دوزا کوبانه کمپاز بو جزاکرین جی دربه که سیاسیه مه حواله خل پای خواهشتن لگیرتگی هانجی برخوادن که مزن هیا تاوی مرجن تجی دخوازن پیشا دموکراسی ترکیه بکن ام بهرسن و دوی ام برخوادن و تکوشنال دیجیتال ایمرالی واتدار بکن اف هل مسئله ترکیه حمویه به دیجیتال ایمرالی آشت ترکیه تجید کن لامال ایمرالی تنی یک کس نای گرتن د شخصی ویده گل کرد آزادیه گلن ترکیه آزادی و آشتی تجید کن دوی ام دنگ بدن دنگی گرتیان زمانه مية زمانه كردي زمانه مية زمانه كردي أولو شامية زمانه كردي هبونا مية أميتم هبن حتى هيا بله گودارین هجا 15 سبات روژا زمان کردی بو ببونه اوه دوستی که مهم به خود خوازم بواره پار ببکن 1932 جلادت علی بدرخان گاوکی گلکرین کاوید کوپاندوری لرویتیا کردان آجواکی و چاندی بکه بدرخان 15 گولانا 1932 لپایتاقتا سوری شامی کووارکی بناوه هاوار به هجمارا یکم وشان جبوجارا یکم به تیپین لاتینی و به کردی کوارا هاواره دنگ بدا ji Kurdan ra hewar bû ekolek û heta sala 1943 weşana xwe dewam kir. Celadet Ali Bedirxan ji bo giringiya hewarê di hejmara pêşîn û dirêzên pêşîn de hat got. Hewar dengê zanînê ye, zanîn xunasîn e, xunasîn ji me ra rêya felat û xweşiyê ye. Piştî salan ev gava dîrokiya Bedirxan Kurdan fêm kir û wekî destpêkekî nû binav kirin. Pazdê gulanê ango roja destpêka weşana kovara hewarê bû cejna zimanê Kurdî. Bi salaya di hefteya sêyemîn a gulanê da ji bo ziman li qadan çalekî pêk tên. Ji xwe berxudan û şoreşa li Kurdistanê herî zêde qada çandê da diyar bû. Di vê berxudanê da dijî êriş û qedexeya yekser a ziman gelê Kurd hebûna zimanê xwe parast. Ji xwe şoreşa herî mezin ya ziman bû ji bo Kurdan. Gelê Kurd tenê bi xwedî derketinê nema ji bo pêştevbirina ziman jî zen û bendabadan. Di salên dawî da sazbûna civakî di qada perwerdeyê da jî pêk tê. Gel hew da bi rê û rêbazên cuda çembera dagirkeriyê ya ser ziman bişkîne. Loma jî di qada perwerdeya ziman da alternatîfên xwe xistin dewrê. Ziman, nasname û bîra hevbeş a civakan e. Parastin û pêştebirina bîra hevpar a civakê girêdayî parastin û pêştebirina zimanê daykan e. بله وکی کود دوسیا مدجی در باز بو زمان ناسنامه و بیره هفبش آجواکانه پاراستن و پیشده برنا بیره هفپار آجواکی جی گریدای پاراستن و پیشده برنا زمان دایی کنه بله نهاجی ام زمان کردی گرینگیا زمان کردی پاراستنا و دامان دمیده asimilasyon angu bijaftına kunaha deve serdamama deve ki oto asimilasyon te binav kirin matrsin ve betaybeti de mazinkirna sbaruje de mazinkirna zarukan de dikijan aside jehfseruka komale lekulin kurdi remziye arpaslan bepirsin reza remziye dem başım bixeyratın ve şaname ve zır spas dikim ku ve dema xoş mera vaqatan herçend ser derbaz buye di sal xwazim roja ve piruz bikim roja zamane kurdi ve lema ol mahmu gele kurd piruz be دم باش وشانه که خوش تخوازم جوارا ازی جشن زمانی کردی لحمو کردان و کردستان پیروز دکم بله هلبت دوسیه مدجی در باز ما پیشکی خود جگود زمان ناسنامه بیراه بش آجواکانه چاند هنر ناسنامه و گلک ام بیجو دانه هوان دنوا خود دحوینه لبل هون چاوا دنرخینن ام 2024 ده جبو زمان ام هونی چی بکارن جبو نامه ببیجن آستا تکوشنی آستا پاراسنا زمانه کردی بدلی ویا براستی آننا مترسیه که چاوا لپیشم هیا
تێکۆشینا ji bo zimanê Kurdî divê her tim xurt be qedameya têkoşîneya herî xurt be mixabin zimanê Kurdî li ser axên ku zimanê Kurdî lê tê axaftin bê mav hatiye hîştin ji hemû mafên rewa bêpar hatiye hîştin ji ber vê yekî jî gelek tişt dikevin li ser milê gel ji bo ku em zimanê xwe neqlî zarokên xwe bikin ji bo ku em bikarin zimanê xwe veguhezînin nifşên nû divê em di nav têkoşîneke bê hempa de bin ji ber ku bi her nifşa ku mezin dibe ew nifş bi tevahî di nav çerxa perwerdehî ya ku ne bi zimanê wan e di nav çerxeke wisa re derbas dibe û ji zimanê xwe hin tiştan winda dike em bixwazin nexwazin li cihê ku em lê ne cihê ku mafê Kurdanê perwerdehiyê nîne li wan deran Kurd bi mecbûrî diçin dibistanan ji ber ku zexteke wisa heye û ev dibistan tev bi zimanên biyanî ne bi zimanê wekî Tirkî ne Erebî ne ji ber wê jî divê asta têkoşîna me tu carî da nekeve em di malên xwe de di cihên perwerdeyê ku bi destê me ne komeleyên xwe de li her ku derê dibe bila bibe divê em têkoşîna zimanê xwe wekî têkoşîna xwe ya eslî bibînin ji ber ku tiştê ku me dike millet tiştê ku me bi hev vegirê dide bîra me ya hevbeş e tiştê ku hatine serê me hemû serboriyên me her tiştê me çanda me stranên me her tiştê me bi vî zimanî hene eger ev ziman nebe em nabin millet em nabin wat gel tiştê ku me bi hev vegirê dide ev yekser ji holê diçe ev parçeyeke herî mezina nasnameya me ye ji ber vê yekî em dibêjin ziman nasname ye yani ji ber ku ew me li ser vê axê heyî dihêle dihêle ku Kurd wek milletekî wek parçeyekî vê rûya erdê were naskirin ji ber vê yekî jî em vê divê tiştekî eslî bibînin her çi dibe bila bibe zext her kêm nabin her zêde dibin wa em vê yekî bi rewşa li Bakur'a herî dawî jî dibînin ew zexta siyasiya li ser Kurdan dibînin ew zexta ku bêhna Kurdan dixwaze bêhna Kurdan teng bike bêhna wan biçikîne em vê divê zextê de vî tiştî dibînin zext dî her hebe lê divê têkoşîna me jê bi heman awayî her berdewam be بله وکه کماله لکولین کردی گلو و حتی حال وکه استاتستیکه و لکولین کریه گلو رجع اخافتنا زمان کردی لباکور کردستان لترکیه جی دناوا گل کرده چقاسه پیشکتن هیا یا براستی پاشکتن هیا وەک ڕێژە تشتێکی بەردەست نهانی نەز نکارم بەحسا تشتێکی گشتی بکەم لێ di nav nifşên nû de ji ber rewşa ku me behs kir zexta siyasî zexta li ser nasnameyê û ji bilîvan jî bi rêya perwerdehiya sîstematîka dewlet dibistanên dewletê ku bi Tirkî ne tev bi rêya van başveketinek heye di nav nifşên nû de yanî başveçûnek heye mixabin vê jî em hewl didin bi rêya perwerdehiyan bi rêya kursan atölyeyan bişkînin yan jî bidin sekinandin û hewl didin ku xwe bigihînin nifşên nû eleqeyeke zêde ya ciwanan heye ya rastî ji bo metropoleke wekî Stenbolê ez behsê bikim daxwazek ji bo hînbûna zimanê xwe ji bo naskirina rehên xwe ji bo naskirina koka xwe heye di nav Kurdan da di nav ciwanên Kurdan da naskirineke nasnameya xwe heye ji ber vê yekî hewl didin ku werin kursan hîn bibin xwe nas bikin lê belê heke ziman negêje zarokan heke malbat di nav xwe de bi zimanê xwe naaxivin ev zarokê xwe mehkumê zimanekî biyanî dikin yanî خطر هری مزن که از کارم بحث بکم اوه یعنی نام استاتستیکان و آنکتان دا جا ام بیدبینن جاک جی پرسن که براسی من دخواست از بپرسم او بو یعنی بطایبتی اف چند سالن است دکارم بیجی که پشتی سالین 2016 یعنی بلکی همو امل کردستان مزن بون دیوابه ما کردی داخوین لدبستان ترکی دا داخفتن لی نبو سیدم که ام زمانش بیر بکش بکو لمال آخفتن که زمان کردی هبو
دی داپیر باپیر باب همون کردی داخوین ж بوج دبستانه یعنی بیرکرنا زمان تو نبوله بله دوا سردمان ده دی بزارو که خوره به ترکی داخوین بلکه